mensang kasalil mensangan ran makot kadang kapagataong kamuyongoy puktan peren nan motrang kauno kalanganan kot katkiyang chailas ngakan maur okay a child attitude tayo attitude a child style in memor ong masanang kot kayo kasambal magcheban tubang kikchela men asola amianan tawong kot ang kaskuli kikchela magcheban kasanetir me laban ligam pangakarong laban ligam pangakarong sa jame kasam purlong okay ap masanang kot ong aramas me wawngi ong aramas me anano tubangki anyway koryang current lemau isakeo lelrisa keo imemene kuyang child nimesang ramot tuwaja ta child puko is ke child mon silangan court 2 Corinthians 5:11 to 21 iban watak as we go along we are ambassadors of Krais. So ambassador point silu may bangka sa yatakot ambassador. Ambassador to it Weliepehkehi kitel me Weliepehkehi nan lang pun sambawat kitel me ambassador. Okay, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. God knows we are sincere, and I hope you know this too. Okay, and so Paul, we are the dog and kalok, na sambawat experience on kauno, sang ni kawiden ngayon sarawi, imagchel kinwat wadak ka school kan, alala sang tamir iral siya ondor mo child na bosan. Iral out kier ngayon sarawi, iral out kier kawiden God. So niya chaikin watak kapachayang alias ang ngayon saraw kawit kan same thing. Okay, to the same experience. Someone more joyo. Chajan aral mueyo sambar samalarko mona chay libuti. Yet someone more joyo poki God chaman ongenen God oja no ye yes na child more. Karata chajan miamagan kasi mga puksarawi yaw de puken mas os chemelel ele en tamon komyong ya ibuti ap moren masanang got edudueta na ong nanti koros ong nan mwe koros pwekingen okay ngenen kot magatin ye yes so imeme ne ukiyang ketrail tuan katamangkin ketrail is ketrail mapuksaraw masani magchild is ketrail na sambawat ambassador pukon ambassador to rail William ewe kola na ewe William eu government kola na eu government okay bebang ko sa ya ponte ambassador in Pompe ko san Pompe ko la Fiji may van imisilin Fiji ngayon ko la Pompe te menasa auta Pompe ismay bang ko la rapaki nan Fiji kay tigral men Fiji ko maban sa apan rapaki ya Weliepehkehi Pompe nan Fiji waban nasa okay so imimen watong ketel kom yung just ka kanta chame ngay saulang udan saulang style in Mario ambassador okay mabuksaro masani kitya may banda ngay serien code kauno kauno ligiyang yami besitra atan kita ni orala iban maurin nan lang ban wewe nan lang laut sang relakan me kay tek sabol mongkot imakarata ko yung ngay ban so cha menip sabal ja tudueto chapan mengkoir ta pupuksaraw eker kinchal ambassadors okay Weliepehkehi government nan lang na sambawat yikichal mo karjay pa nasa armas pan chongoy ko mo kay tek pwegi komyang puko apwegi title me kauno kerkin kamu Weliepehkehi nan lang pan sambawat okay so klapsiluwa mi mengasaya pukon ambassador so puko kayon ambassador do responsibility ako don influence kita ko don wakdala
Okay, jagodon wadi do nan lang pon sambawat. Ime Jesus kapakapki, may you will be done on earth as it is in heaven. Okay, may you will be done on earth as it is in heaven. Jesus we kapakapki, kijail ambassadors of Christ jebang wadi do kuporangota pon sambawat. Okay, we are here to influence this world. Influence for good. Jagodon wado marainin good. Jay me solaban sampa. Jay me kamerain pan nine sampawat. Okay, makarata irman armasinta. Kusa ulang ako. Tacho norpana kila makusa ulang. Chan norpana cha kila machay sa ulang. Rahang ko sa niya asa. Okay, rahang ko sa niya asa. Yes, Thailand more na lang. Karta ko ipak. Wacay ka dede just cho kaparanong kauno magcha child katan kin child saulang desabol mangko seri yet child more aramasaka kilang weye imomen men kartan sana child so kin lalapotong ko child so kalinganala nan lang pon sampawat. Okay, so we are here to influence ka Maduri isak walu isak tuwal ria isak ikalap kopre ang buegi visionen mo I kairoiren mo ng parangko na bata I trial mandate I trial puko kuwan wiyata sa polmang kuton bata what kama Jesus agarong kachel-chelong kula wiyata sa polmag disciple what kakaita chorus disciple ime assignment wa begar ba Mimi gipon mga child ka chay sa ulang, mimi pon mga child ka. So ang sokoros chepan, sarawiyan chepan enjoy presence of God, yet chepan tatok. We got to work. Pagkita ka child ambassador kay, child wuwah dito, marayanin nan lang pon sampawat. Okay? Madu 28:19 to 20 amikos kasaya na Jesus masani ko we atariton patak Baptize Israel marangkot sam kot na kot ngayon sarawi kaskuli kinral songkan machay kaskul kiyer so to may pan matamatawa ni wada kasalayang niya we are God's ambassadors kaya God's ambassadors first te kayon atay goal nan more kaya ko ton influence tayo influence wagitala okay wagitala kawaitata ichibang ko saya kaunta po chay sukaw na ramasak influence what ki ma ay panaynakin pongpongi tikital ka nani ay influence raili kawaiti raili wakit raila rawde pongpongi kot okay ma ay panaynay aray kamele changatani wal iya sa mga ambassador ng Krais ay bangki ang rail tama kamelel pang kauno. Okay, so tama-tama sa ang silupo kami menew kiyang child koyo, child koton, may pangkatan kiyang mga ambassador ng Krais according to the reading, 2 Corinthians 5:11 to 21. May pangkosaya mga ambassador man, ngoy aramasan wukitala. Okay, kahit wukitala mga wang suwad, wukitala dame and samba and wukitakong unquote. Okay? Araniya sa machay mimi pa samba wa chepan mangi may guton wukitala yan nane osa. Ay pung anana osa manaman anana osa memelel mepit ay way may wulwulian nan sambawat. Yaraman anike mere understanding of the Bible. Takot mere kisinaralat. Yan yang ato sa storin babay Abraham okay nantiyang study ke buksaraw nantiyang watak nantiyang alesili renuralakan na may isang child kawaitin buksarawi kawaitin masanang god memelel mepit kauno pagchangak wiya son ambassador and wukitalas ambassador makataban imagine ma may Fiji kan chonga yang ay ambassador in Bombay nan Fiji ay sa patapan Bombay ay sa aramas tapanan Bombay ay sa government itebi sa ya alam ko la Bombay aman ambassador so katapama okay so isan mata-mata wada kita na maurin sa ulang
Ibang kasi ngasar yung court ngoy so lang. I'm a Christian. Agak miniyat ap mo Muslim country nasa nirel Old Testament abasangya. Okay? So imeng kakela kayang child aniki atay puko koyo as ambassador chako don influence. Atay ko don wukidala na sambawat wukidong kuprong court. So chabanana sa ni japuk sarawi. Chabanana sa authority. Chabanana sa isma chay sa unsawas. Okay, chay losa chay bananjiyang invest with auti ki chay tapi chay nasa pag chay bulbulian wing court na sambawat. Okay, chay sa pakpaki poncha preachings ap chay pakpaki tame melel mapit masanang court. Okay, so kayo mo chay ko don influence chama michelana empower chay ko don wukitala chay ko don wati to win na lang na sambaw chay ko don wato kamaray na sambaw chay ko don wato yung lifestyle na sambaw magarata chay bang ko sa yan chay so lang chay more to do it chay sa no ambassador chay sa no kuya pukon influence pukon wukitala change kingdom of God lang tama count Jesus wato kingdom agachki dito style and more mawaksang magarada nangkadeda marang patakan Jesus kan awaksang ana banaramas. Okay, so como yo ngoy jako don influence to a Krais aja influence ako don wukidala tamaramas wiwiya mebitaramas o government apo sa pit court Krais watido kuprang court ng sampawat watido kingdom of God lifestyle me king is ruling king is dominating okay so me king almighty God the Father kaun Jesus ko don kasali epin masani ay patangkan kita merong sama patakan Jesus patakan God Sam ar komyong oy panso cha yesa Jesus apsa sa patakan Jesus sa kamelelen Jesus pagka ko doon katokela tako doon yata po ko antatakan ambassador o influence na sambawat karyaw ambassador manan sa mekong golakis wasa John wasaw government wasaw maganapali okay government wasaw maganapali magarata como yung ay pan asamak cha ambassador of Christ chabana kaskuli ganga depend on God okay chaban kotong kalo kaya punot sili miyaban kamo ngaya taiban likawi bambwedia amiyaban moni amiyaban John sarawi tuwecha mogitin me kowe so salala kaya me komo yung ambassador man awaksang aramas man me tuwecha song-songan wiya po ko please God okay dami song-songan mengkakilakayang kachal ambassador tuwecha grown himself nan authority protection mo yung wire waksang aramasaman me pan tuwaja kalakalep kiyata tok okay ngay chikita na song ko ikilang bababe ikilang at tuwaja kalduyi momotso so chano ka sa court asan wiyata po ko kap when miyawi chari of such a relationship tuwaja tatoken masliki okay bisasa depend on power and court abisasa such a kasik makot panyang porta kito songkan simi songan kawewe the jail ambassador niya sama chay pakatarwan buya tatoken court tep kaitan bil pakatarwe jak memor na sampaw chay memor ki memor ambassador through a relationship on Jesus. Okay, relationship on Jesus. Eki yang kamu confidence. Eki yang kamu confidence to which aima te koporapor te memornan poson.
Okay, ambassador man mia pung mia authority abang ko sa icha megot armas buya mia ako sa ikan manaman. Okay, may banda civilian do the John Wayo o ambassador isme ako sa ikan manaman and kamakit pan government ambassador kay te sinaramas mano. Okay, say mo na tayo maurin sa ulang. Kilang kita niya chay ambassador ko yung chay ko doon chay pakatar sang way chay ko doon Welianto Wayo nan wayet. Metuwa chay Welianto nan lang nan sampao chay ambassador chay ko doon wukitala. So charakan memya nan sampao chay ko wato winggot nan sampao. Okay, karyawa mo na chay memora sa ambassador chay banasa memya chay bung chay banasa memya ramas achay ko sa ikan manaman. Magarita may pan so lang cha I have to use authority of God. Isto no kuya ipukon ambassador. Ya authority of God ang kakakaunta sumao. Kakakapakap kao sa wingen south. Pulpam pon me sumao rakelelda. Kakakbalian song kamelel mesotamelel kan. Kakakawudi koryakan maramas katarudunguk. Mo in the spirit mia authority, mia power, mami bepotrail. Maduisak rachukike o Jesus masaniyang warongo ikiyang kumal authority. Okay, so niyong papa court kay dek pweki ikoton papa court. Anke mentality, anke matamataon me ngoy serian court, ngoy ambassador man. Ay ko sa manaman ija me chakaundaramas, court sa chakaundaramas. Ap court kat kiyang yang kaunda songkan mo kotong kawiyala. Okay, so mau ko tong kawiyala, kapungapung ko tong kawiyala, ngayon saot ko tong pichiya so ikakaunda, ikaksui ko way, ikakirodi o sutrakiya nga. So, chama-chaman, matuwa no silisak silu, kauna masani challenger, don't worry about anything, challenger punot. So, ambassador manasya kong punot, pokita, things are provided for him. Okay, mako ambassador in Bombay man ko mimsilinan Fiji. Government in Bombay rakiwe nim, kiwe romstosa, kiwe no money. So isa man matmataw ko magchebanan ki on court. Chay miminan sampawat, chay learn to depend on him. Pwede kauno kataryoto, miminan sampawat ngoya man ambassador. Anta donken yena sampawat ime bangat kito moni ime bangat kito aramas namarisi mus angisaman matamatawon. Okay, faith is about changing of mind. Po matay malila tutueta cheban tueta atan ki ambassador up more style and punot son bakbak son lisumao. Okay, more so ko poropor at chelap nan chimpabako so wak pasang main ko. Lifestyle and Syrian court a work sang son pak mesodra relationship on court. Okay, mat pansan chon sarawi top such a relationship on court and so koros kikilang yang ngoyar mastipan and so koros kikilang yang court mall bay and so koros kikilang yang is chuwarang me ko chiu me mao a work sang morin so lang me asa me ambassador and lift up his eyes. Kaya ka po maso, kaporopor na kodro. Tuweto kami kaporopor makaformento bang pakuk pagkawalian rail. Kasi punpunod kita ka bangkang. Taka pang wendra la po kita kaya kasa mam kotan pan provided. Okay, so iya tayo latitude an poson ma ekaparanong kaunom. Ngoy kos sa isang ni dami experience and sa may bidoy mission iyasa may I'm an ambassador iso na isen tikak so ikak na chalaja eu debil so tawlul at may pan mosal ay malyal in the Lord you are with me kom so yang yata mas kunta ka kailong kaniya kom ban back me up so pumpunot ki isme panali yukte muni bang ko sayas chukun mure pagita I believe karonya tami uya or I believe you're gonna provide. So person what can kamelele tranium cyclang
kauno ko por perenki. So just work with kamauya la soma ape lel money ape lel open door porque que solar dependang ngu que dependang government in court que dependang kauno ngen sarawi raban sawas on the way. I mean da ke moren ke child moren ambassador porque da koyo ke chai go don bu ke tala chai go don kaun da chai go don change chai wo wa to nan lango nan sampawa korea ke jalan ki style memorin ligilik achal power ko sa renkot kan jay mongo ko sa renkot moni ko sa renkot open tamong yung naramas ko sa renkot okay magarate mangkakela kay ki just chukakat ki just solo chabang ko irta nan dependong kauno pokotang ka ko por prenki poson magchelan ki okay nan look to wow siluan sa Jesus katarala warango emasan yung resender wa megot gaya katarala parangkuan kaluk emasan yung resender wa megot karapa emen renosola ligi iminda ke komunyon ngoy ambassador wata karakter na ambassador chaban ligi government magatar ke jado kauno ban show up kauno ban back up chaban kapakap kauno ban kamauya ramas Japan sotone chai moni challenger punot kauna bang kido on the way mag chai papa ko trak chai la turun punot chai banasa no punot tuwe cho witchcraft tayo witchcraft pongi tikitika nani kauna men so real to us ari amen kachai la nasa mainene emele le yes ekatapanki o men so say chai opil men sansalta okay ayo share ayo mo may share mauring kitiyan asa mendayang kitiyanan watila ni pilo iralme 10,000 o buen okter en okter sin sombe ma redur rel mawen rapan soja kiyang i credit rapan soja chaman meyi meso sa Israel okay so kauno men kinsan salta como yo ngoy na chapapako chapan men kasaleta kot pukcha so tayo Japan men kasaleta kot. Karena sudah child kopot tipso de child bila sama child bian cakap ping kamau ya lah ramas. Pueki ya child ambassador eno gitir child ngkui mana man bang paki ya child patangkan apan bakasap. Lagi isko no bakasap. An sama apan bakasap isma pan linga peni. So kasilu. The third point of being an ambassador when ambassador dies, estrapan melan sardi non foreign land aban kopurpurla sapweo. Puegi ampan ambassador in Bombay go to Fiji go or mela mo kapang kopurpurla Bombay sardi. Tuwe cha kamuyongoy cha kosang nan lang cha puegi cha wulwulian nan lang wulwulian kupurang coach nan sampawat cha chukak pika salgimen chagan mela. Chakola nan hel. Sejak Chaiban asa ma coach makatar ke child to child papai chaiban mela nan long a child. So child der no kat rob ku mak chaiban kola nan lang te so the child ambassadors through Jesus we are born again. We are representing kingdom of God on this earth. Heaven is ours. Eno gidier nang 1 John 5:11-13 meman man ki sapol mangko chieras anki mor sojuk meman mesoja anki sapol mangko chieras esoja anki mor sojuk karata chaban sojo punot makchabanya mor sojuk te so mor sojuk a child soja maka kisang ka child mor sojuk a child okay so ni a child we papa court anki ko was kasilun point style and morin ambassador man apan mela sambawat apan puralanan lang. Esa kin sardi nan foreign land akin ko purpurla wasame ko to sangyo. Okay? Karajak confirm on kamui salvation so tapaki kompan taut kompan pegasalki. May bangyang ko lang lang teso ko so tapang papang tatok mau kan magchawiyata. Okay poson mo. Okay poson ramatmatawa kaikat matmatawa perkamelele asa maraban mela raban lilnan lang ramban tiarata maraban kolanan lang teso raban paone arail wiya maukan ma chocho sang wiya swat okay kayang kolanan lang
Kamu yung ay chaminan masanon got kosoya meman me anki sabul mongot hira se anki morsojak. Inte meman me kalula Weliekap anki morsojak. Hallelujah. So ambassador chaiban mangi magchaiban we are the talking ambassador, the talking change, the talking influence, the talking wokitala, the talking kaibuyeti, tamen ang lampon sampawat. Papa ko ng koporapor ke me manaman ng got pan sansal, kamaray ng got pan yeyang, provision of God pan. Mi po child chay sa chokalkelep child there punot up rely on God nana chay wiyat chay pukon papai o child so cha pega salgi chay more so nan lang a child. Amen. Si bani didier wasat ay ban kapakape makom gachung korkorong iya sek pagi ukom lukayan Jesus po na maur kom kayo kom sa tabang wewo kitami kosaya Kariyaw kamusay pang wewe kita tayo. Kampan sa tumangit ulo dami kasaya makamusay lugayan Jesus na namor. Kuya kiso jangen sarawi, saik ngen saraw patlong. Apo inogi ti macebang rujung ata chay mongyong apang katlong yang kachal konokonot. Okay? Mama sani apang katlong iko just kakpichi kachal. Si bandacha kapakapen pagmangki tipay o lukayan Jesus na naimor pangin sarawian ka katlong o sawasayang yan sa aipo ko. As an ambassador, Weliepan nan lang pasampawat. Hallelujah. Ma-encounter Jesus. Kumkak uya alasang niya uya kaya mo kapakapmet. Makaman mo itan Jesus amor. Ma-encounter Jesus. Ipartisang kami. Ipagmangki ang kami tipaykan. Ipagkariya mo kami yung kacang-kacalong nanay maur. Kung kacang KAUNOPDA. Kung kacang sawasaya. Kachkiyang yang mo sarawi. Puyeng ka kinangi. Watak sapol mamamasan. Wakas kasayang kami nanay kapakapakan. Kaskuliya. Sang metkola. Amen. Amen. Kailangan kumail ko Rusya. Magmail muitang Jesus na mail maur. Masa na child. Child wulwulian. Nan lang po sampawat. Child kapkapayata kapakapin Jesus. Tami kapakapki. Kupromiyan uyaw samba. Tuwe nan lang. Okay, Jesus kachtu dosan nan lang. Jesus mangi. Yawan nan lang o samba wak pasang. Samba contaminated, polluted asamin kiti. Satan pepir sili. Uya sili yawitin. Okay, na demon kan na fallen angels, millions. Marasayman din kawela kemela kapangata koko yaw silipon sampawat. Kapagapin Jesus, nan lang an mila pon samba. An mila pon samba through sapol master ikan mip sapal. Karata laut na chay puko. Nagkapakap, nagkalok, stylen maur na ramas an wogla. Ramas an mamor ki Krais nan sampawat. Okay? Just chukap ko sa yaman. Yes, akot. Alungar-ngar turo ka ang wadi makakaon. So, salaman madyasa po. Asakot wat ko wakala. Chay ko doon influence. Chay ko doon wakitala. Okay? Kalangan o kasalelya.